Chiture Health Center ya kashatu okuryigura rubire nirukuzibwa okuruga ha rurengo rwa Health Center ya kabiri kandi omukoro ogu gukurirwe mukuru w'entebe ya katano ahabwa Kabarore District Richard Rwabuhinga Sarongwa Boki. Obutwizera tukabaraganiza emyezi 4 kuba tukozera omulimo tugumazire baitu kandi twagire bugwererezi contract wo kubanza akabarugire Buganda bakamututwekera noboneiza hano ukabasobora to contract abamutusindikire kuruga Buganda abantu abasomere nibageta hybrid Kampala niyo komera contractor umpatane niyo mukusindikira obuyizire tiyatukora mulimo twikaraga hano mu mpamo twikaraga hano mu mpaka twikaraga hano mu nkungani. Irwarweri niriza kuba nirihereza abantu kurugo mugomborora eya Hakibare n'emyanya ndijo ejetorire. Obutubere takafunire nirali ya Kitule tubere tuine ekizibu cyo kuba tagenda kibasi kufuna objanjabi. Distance ebere nyingi genda kibasi transport no sanga abandi tibaine kama siko kaga twireyo hakuba ninjuka irwaro lino bizire kulonchingwa Boki wenyini okeberaho nombigambo byawo nebindi kabambire recordingire mbine no gama ngo irwaro lino jakore myezi 8 ndio jakukolerwa project ni myezi 8 that was mwaka gwe 2020 no na gum and today is 2026 nkimanyisa project kabiri supposed to ko emyaka 5 emyezi 8 koliro myaka egi beitu hakiro kerero bete ginto koleki bokitu misima district negombo abahanwire kurungi bachuwanu kutoa irwaro kandi irware rirungi eryo mulembe. Mukuru w'abashaho ahirwarweri Kaboyo Ramin najya kwihemirmo ahirwarweri tandika omuhendo gw'abantu abarukwija kujanjabwa gweyongire. Baitu omwezi gwa kasatu guhoyirogu omuzalisa arozire abakazi benda 36 meaning tuliyo tugenda mu maiso hati abaroira abona manya abakazi abona baikaina arora abaina bahiki ya mwezi gukumalira na bagamba mwechwere munambe murazalira baitu hati muzalisa zikubayine sazi ntokeye naho ko basindika babona nujya ko banobezalisiza hano wenka. Kaboyo hona shabere government kubongera abashaho okutungura omutindo gw'ebyamagara ahirwarweri. Gonza mwatukwasa maternity staffing yitontoito muno. Current standard ya staffing ni imanya ngo health center stress ani kubina abakozi 5 na bana. Betatizi tuineho mwenda. ntikimanya ngo irwaro rintirisha kuba uriteneki sawa bait government ekatera hentekaniza ngo in a phased way abasaho inamba y'abasaho ijagena ne yongezebwa kasta sente zo kusasura omusaho zikoraki zoka midway for twatwire tugenda kumugara. Richard Rwabuhinga ayihanangiriza abashaho ahirwarweri okora umurimo gwabo kurungi barukusyo buhereza ahabarwire. So ni nsaba ingese nungi nisaba mugirire mbabazi abakaza barukuzara imbasaba mubahereza okunihira. Yotaka ba member of parliament abakondereza kwa one of the roles of the member of parliament is oversight. Kuita bakaba banyampara kolere mirimo ya government. Beto bakwikaro kumbagane bukapa batakwenda kwitana kumanya nsonga za bataka we condemn that habit. Gasha kwa Jonan Singwire.